masiphinde sibulise kule yure yesibini yenkqubo. Kaloku kule yokuqala sichaphazele izinto eziliqela eziquka ke umba wokubhubha komuntu eMonti ngokunxulumene nokhenketho lwamabhokobhoko. Kanti ke sibe nalo nodliwano-ndlebe nosodolophu waseThekwini kaloku apho sithe siyeza nakanjani. Kodwa ke asikenzi kwanto kusekuninzi okuzayo, ngoku ke masihlabele mgama. Uhamba nabani eThekwini? Ndihamba, awuhambi namna? Oh, ndicima kunomntu kaloku. Hayi, ndicima sowufuna undishiya, hayibo. Hayi, ndizokushiya kaloku ngifuna uqonda ndithi sometimes kuthiwa bring ntontonto. +1 plus ntoza. We plus ntontonto. So andazi noba bekhona umuntu ebesengqondweni yakho ibindim. Ukhona yena, ukhona yena. Ngulowa. Lo wesuit blue. Undifake epanini ke. Lo wesuit blue Nadia. Okanye ngomnye? Hayi, sukhetha into zakho. Bukeli ngoku ke siqhubela phambili nenkqubo yethu. Nanga ke amanqaku onothi uwalindele. Ezisematheni ezemidlalo, isimo sezulu, udliwano-ndlebe lwezemidlalo. Sinabo kaloku nee-performances ezakunandisa inhliziyo yakho nokunye okuninzi. Hlala nathi usazi ukuba uye waqhwanyaza uzawube kanti uphosiwe inkqubo. Timla ukhala saka lubisi umadlongothi ndihamba naye uNadia Dambuza. Bukela madenga wetyala masijonge eziphala phambili. Resolved through a two-state Umongameli uCyril Ramaphosa ugxeke urhulumente wakwaSirayeli emchaza njengongalawulwayo ungathobeli umthetho. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni Ekhaya, igama lam ndingu Ekhaya, ndiyimvumi. Ze nihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus. Nonwabela izinto ezifana nezemidlalo, ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya. Ningahambi. Umongameli uCyril Ramaphosa ugxeke urhulumente wakwaSirayeli emchaza njengongalawulwayo longathobeli mthetho. Umongameli uthe izenzo ezigqube eGaza ngamatyala emfazwe nokubulawa kwenyambalala kwaye inkundla yolwaphulo-mthetho yehlabathi kufuneka iphande urhulumente kaSirayeli. Ukanti umhlalutyi wezopolitiko uNjingalwazi Kwandile Kondlo uthi le nkundla yehlabathi yolwaphulo-mthetho mayiqhubisane ngqo norhulumente wakwaSirayeli. Umongameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa useligxekile izwe lase-Israel kanye nohulumeni wakhona ngokubhebhetheseka udlame kwizwe lase-Palestine. Abantu besifazane kanye nezingane bayabulawa kwizwe laseGaza, bebulawa yibona abantu kunohulumeni wase-Israel. Umongameli uRamaphosa usenxusa yona-ke inkantolo yomhlaba wonke phecelezi i-International Criminal Court ukuthi ingenelele ukuze izobiza i-Israel izosiphendulela. We want the ICC to investigate. And of course, legal measures then need to be taken at that global level. Of course, the Israeli government has perfected the way in which it does not follow and implement decisions that are taken at the UN, at the Security Council, or in other world forums. They've become a law unto themselves internationally. And this is totally unacceptable. Ungoti wezepolitiki uProfessor Kwandile Kondlo uthi leli ithuba lokuthi ICC isitshengise ukuthi ingawubeka umthetho walo phansi ukuze iIsrael izowuthobela. The Israel-Palestine conflict. It touches the heart of the human race. What does it mean to be human? What does it mean to be human? That's the question it raises for all of us in the globe. This is the moment for the ICC to seek to be a truthful institution. It's an international institution of justice. That institution has to use this moment now to prove to the whole world
that at least it has a grain of truth. Inhlangano ebusayo eNingizimu Afrika iANC isithe izosekela iqembu eliphikisayo iEFF ngokuthi kuvalwa ihhovisi lenxusa lase-Israel lana eNingizimu Afrika. Ngingusamkele Maseko kumele izindaba ze-SABC eGoli. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthe thaca kwindlu yowiso-mthetho yoMzantsi Afrika isiphakamiso sokuba kuvalwe iofisi yozakuzo yakwaSirayeli nokuqhawulwa kobudlelwane bozakuzo nelalizwe. Umalema uthe ikhwelo lokugxotho nozakuzaku belingekho nokuchasene nabantu bamaJuda kodwa lichasene nezenzo zorhulumente waseSirayeli. Indlu yowiso-mthetho iza kuvota ngesindululo kwindibano epheleleyo yendlu ngolwesibini. Owayesakuba ngumongameli uJacob Zuma ucaphule intetho yejaji inhloko uRaymond Zondo emalunga naye kwilinge lakhe lamva nje lokuphikisa ngokusemthethweni ukuchongwa kukaZondo njengenhloko yenkundla. uZuma uye wafaka ingxele efungelweyo eyongezelweyo kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini echaza ukuba amazwi kaZondo abonisa phakathi kwezinye izinto ukuba akufanelekanga ukuba abe sesikhundleni kwaye uzifaka ngokungeyomfuneko kwizimvo zezopolitiko. Kanti lihlehlisiwe kwinkundla kamantyi yase-Atteridgeville ngasePitoli ityala elijongene noosisi ababini abajongene netyala lokusweleka kwabantwana abahlanu abatshe kumatyotyombe i-Itireleng ngaselodium kweyeThupha. Ulindiwe noZanele Machaka bajongene namatyala amahlanu okubulala ngongenanjongo nelinye lokungahoywa komntwana. Kutyholwa ukuba bavalela abantwana abahlanu etyotyombeni baya kwindawo yentselo ekufutshane. Kanti kugxekwa usekela nqununu neetishala zesikolo zamabanga phantsi ikhehlekile ethokoza kwiMpumalanga njengonobangela wokuzibulala komfundi uSibusiso Mbatha ominyaka 12 obefunda ibanga lika-grade 6. Uzibulele kwinyanga ephelileyo kutyholwa kungaphathwa kakuhle ngenxa yohlobo akholwa lulo lwesini. Iziphumo zophando zityhila inyewe ekhokelele kusizi lokuphulukana nobomi benkwenkwana. Igqwetha uBayitsengwa ngatha ubekhokela oluphando lifumanise ukuba usekela nqununu ubenegalelo nempembelelo kwesisiganeko. We also found that the deputy principal ill-treated, blasphemed and homophobically abused the deceased. And that those allegations have merit. We have evidence that concurs with that allegation. Abafundisi ntsapho abane besisikolo khange bakwazi ukulandela umqathango wokumelana nombhodamo wembambano phakathi kwabafundi ababini nothe wakhokhelela ekubhubheni kwalomfundi ka-grade 6 ukanti ingcebiso zolohlwayo zibekwe elubala. Also, we have recommended that the department should arrange for trauma counseling for the family, for the friends and the classmates that had to endure this ordeal. Umphathiswa wezemfundo uMatome Chilowane uthi lomba uza kuthatyathelwa ingqalelo kwiinyanga ezintathu kuya kwezintandathu ezizayo. A number is quite high in terms of the learners we've lost through through suicide in various forms, from how we've lost our child Sibusiso. Usapho lakwambatha ludandathekile, amaxhala axhomile kwabasemagunyeni nakubazali ngenxa yokuqatsela kwamanqanaba okuzibulala kwabafundi. Abafundi abangaphaya kwama-40 sele bezibulele kulo nyaka nje wodwa kwiphondo laseGauteng. Uluntu lwasemakhanda kwiphondo laseMpuma Koloni liyavutha ngumsindo emva kokukhululwa ngenqawulo komdlwenguli ngoFebruwari. Le ndoda yagwetywa yahlala entolongweni ngokudlwengulwa inkwenkwane neminyaka 8 kwaye ngoku iphinde yabanjelwa ukudlwengula amakhwenkwana amathathu akwiminyaka iphakathi kwemithandathu nethoba ngelixa ikhutshwe ngenqawule. Lo mrhanelwe neminyaka 34 utyabekwa ngezinye iziganeko zokudlwengulwa nokuxhaphaza ngesondo amanye amakhwenkwa 7. Lo mtyholo wagwetywa iminyaka 5 ejele ngo-2017 emva kokuba wafunyanwa inetyala lokudlwengula ikwekwe neminyaka 8. Isehlo eso wasenza ngo-2013
ukususela ukukhulwa kwakhe ngenqawulo utyholo ngokuzama ukudlwengula amanye amakhwenkwe. Kubangwa ngelithi ebutsheni bale nyanga uthe wathatha amakhwenkwe amathathu awase ehlathini esithi bayoqokelela inkuni, nalapho kurhanelwa wadlwengule. Abahlali babuza ukhululwe njani ngenqawule. Abazali badinga impendulo kakhulu ngoba bathi ukuba lo mrhanelwa lo ebeseluvalelweni ngeyingakhange yenzeke lento. Kwelinye lamatyala akhe asaphandayo bebanjiwe kodwa wakhululwa ngaphambi kokuba avele enkundleni. Amapolisa athi asaphanda kwaye ukufumana kwawo ubungqina baza kuphinda bazibuyisele ezi zityholo. Also earlier this month, the suspect allegedly took 2 young boys aged 6 and 8 years old to the forest, once again on the pretense of collecting wood. The boys were allegedly raped and the investigation in this case is still continuing. Isebe lezoluleko lithi kulandele yonke imiqathango ngethuba ekhululwa ngenqawule nje ukuba beyilungele. And should it happen that a parolee commits another offense or is a suspect in a particular case, then there are procedures that must be followed, either in charging that person or taking that person back into custody. Lo mtyholo uvele ukuqala enkundleni ngoMvulo kwaye kulindeleka afake isicelo sebheli ngolwesihlanu kwinkundla kamantyi yaseMakhanda. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina sisemakhanda. Ngaphambi kokuba niphume mbukeli niye kwindawo ngendawo qinisekani into yokubana lixhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Zibonakale kaloku mbukeli izibhaxo zenkungu zibungele lonke eli. Qiniseka mbukeli nangona ke uzawungena endleleni uqhuba ngononophelo. Rhabula ungafinci nalo uqikelelo lwemozulu. Esaqhathwa iqiniso naye izolo engomngane esaqhathwa iqiniso naye
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Kuthiwa imfundo sisithixo sempumelelo, kodwa nangona kunjalo ungafundi kusenokukhokhela kwimpumelelo kuba kuye kunyanzeleke ukuba ucinge ngezinye indlela zokuziphilisa. uMandla Mahlangu ngumzekelo ophilayo woku. Wazalwa kwiminyaka engama-33 eyadlulayo eMthambothi phantsi kwesizwe sikamkukumkani uNzuza Mapoko. Ngenxa yeke yobunzima nongabikho kwemali akazange akwazi ukugqiba izifundo zakhe. Khuliswe ngumakhulu wakhe ngasekhoyo uKhosazana Adelaide Mahlangu owabona italente yakhe yokuzoba esemncinane. Njengomntu ke othe wazalelwa pha kwaNdebele bekulindeleke ukuba abe lichule ekuzobeni nasekupeyinteni kuba umgwalo yinto exhaphakileyo gxebe pha kumaNdebele. uMandla ke ulapha estudio uza kusibonisa ngomsebenzi wakhe omhle obugcisa. Ndiyathanda mbukeli apha ekhaya into yokubana ndiqinisekise into yokubana yeyi kumbenjembethe apha estudio kuhle ngeyona ndlela. Mandla masikubulise sikwamkele enkqubeni unjani? Ngiyathokoza ninjani? Siyathokoza nathi siyalotshisa nakwaNdebele. Sithokoze. Ewe Mandla apha siyabona into yobana umgwalo ngeyona nto ozityandigile oqonda bajonga lena into ndiyiphiwe kwaye nje ndiyayenza. And kumntu ongayaziyo ofana nam because ndithe xa ndibona even nale teki ndaqimba mhlambe yintsimbi xa ndibetha ayibo yiteki yamanyani. Ukuchazisela umbukeli ngomgwalo ungathi yintoni? Umgwalo sekufana nokuzichaza simaNdebele, iberegiswa maNdebele khulu ekuchazeni mhlambe iculture yethu ukuthi sinjani, into erepresenta iculture yethu. In most cases siberegisa ukukhangisa ngayo kwabanye abantu ukuthi khona ukuhlukanisa ukuthi simaNdebele. Yeah. Wow, so you are keeping the heritage alive. Yes, I'm keeping the heritage alive. Amazing work. Siyeva into yobana italente yakho yaphawuleka usemncinane kakhulu kwaye umakhulu wakho ongasekhoyo angumphefumlo wakhe ngalalo ngoxolo. Siyatsho into yobana yena waba nefuthe elikhulu ekukhuthazeni into yokubana uzibandakanye nalo mzobo. Khawusinabisele. Yeah, ekukhuleni kwami bengimuntu othanda ukudweba. It happens ukuthi ekukhuleni ngikhula nayo into le yokudweba le. Then it happens ukuthi ugogo uyangibona ukuthi nginothando lokudweba lokhu because bengumntwana lo othanda ukuthi ngesikhathi sakhe mhlambe nakahlukumezekileke emoyeni then aberegisa ukudweba njengento yokupholisha ihliziyo. Yeah, kugogo it happens ukuthi uyangibona ukuthi ngithanda umdwebo lo then wathi Mandla akusinjani ukuthi uthathe umdwebo lo njengoba sihlale siubona emabodeni kwagogo nemzini around kwaNdebele. Sithathe siuberegise ukuthi siuveze ebantwini ukuthi ukhona ukugcokeka nokugcokeka then abantu bawuberegise. So from ebuncinaneni bakho waqonda ba no lento mandiyenze ngokusesikweni uye wabe kanti uziphucula njani zakhono zakho? Sorry. Ilo kanje umgwalo ukuphucula empilweni kwami ngiyiberegise esinto ezongikhelebha ekukhuleni kwami ezongiphilisa nayo. Ngikwazi ukuhelebha nabanye ukuthi bafunde ugwalokhu then ichubeke ikwazi ukuba into yempilo yonke ekukhuleni mhlawumbe ingapheleli kithi kuphela. Ingapheleli kuni kuphela. And also niyakhalela uqonda into yobana lo mgwalo wakho uye wabeka ndijonga awenzi kuphela kwizinto ezazifudula ukwenziwa waqonda bafaka kwifashion njengoko ndibona napha estudio mbukeli uyabona kukhona iteki kukho iminqwazi kukhona etafile kananjalo uyenze njani into yobana uzixube zonke izinto? Ngithe ngiyacala ngabona ukuthi angazi ukuphelela empahleni kuphela ngizowuchubekisa umgwalo lo mhlambe yokhona ukufika nama accessories wangendlini mhlambe nemabodeni njengoba kujwayelekile ukuthi esikhathini sakade bekwenziwe emabodeni kuphela. So nje ngithize ke nginabise italent daily mhlambe izifike nendweni eziningi ingalimiti ilo kanje ama capabilities wami mhlambe ifike nekwezinye izinto njengoba ngabona nogogo Esther agwale ikolo yabona ngathi hayi man ithi ngichubekise umgwalo lo mhlambe ngiufake nendweni kizo zonke izinto ingapheleli kuphela empahleni nemabodeni kuphela. Kuhle kakhulu yazi ugogo Esther kusho ukuthi uye wabe kanti unichayelela indlela njengamagcisa. Siyathanda usixelele ngezi lapha enqubeni noba mhlawumbe uzenze njani kwathethe ixesha lingakanani. Siyabona apha sinomnqwazi ngotata nomama. I believe kukhona nesihlangu nalena ndifuna usichazisele ngayo.
Okay, ingwane ngiyabobaba. For ukukhabisa mhlawumbe nabambetheko ngomnyanya. Then ikapho iberegiswa na kuyokusela utshwala. Uyakhona ukuyikhangisa mhlawumbe la ngendlela. Umqombothi okanye noba ewe ekhoze ezininzi kaloko inyembezi. Yeah, then inyathelo ziberegiswa ngomnyanya uyakhona ukuzimbatha nemalangeni. Ayikulimit uyakhona ukuyi-add ku fashion yakho. Yeah, and then itafula i-coffee table uyakhona ukukhabisa ngayo boyiberegise nawuzele bayeni ngendlini then ubeke into zakho. Hey, ndiyayithanda ke le tafila ndazi noba ndizayiqhusheka xa sigqibele interview ndithi and apha ungabeka izinto zakho nje uphole kube mnandi pha. Siyathanda amandla into yobana wabelene nathi ngeziphi mhlambe ii-projects othi usebenza kuzo ngoku, and I mean njengotshilo into yobana nani mhlambe ezamagcisa nibheke kakhulu kubantu abafana nogogo Esther, ingaba mhlambe wena bakhona abantu abazemva kwakho qonda into yobana nawe uyafuna ukuphuhlisa italente labo ubafundise ngomgwalo? Yes, bakhona kwanje bengiberegisa abantwana bekhaya ukuthi ingapheleli kimi, but unyaka ozako ngizokuthoma isikolo sokufundisa abantwana nanoma ngeke beyinto enkulu but kube nabantwanyana abancane engizobathatha ngibafundise hayi ukuthi ngiphelele ebantwaneni phela nabantwini abadala because sengifonelwe babantu abaningi bathi bafuna ukufunda ukugwala, so unyaka ozako ngizozipha isikhathi bonyana ngibahelebhe ekufundeni umgwalo. And I believe ngabantu abatsha abo. Yeah, babantu abatsha. And sentsho kuhle kakhulu into bana abantu abatsha sentsho bane interest kwinto zoba benze lo msebenzi abawujongela iphansi, because if uyajonga xa sizojonga abantu bakudala nabo babephila ngayo. Abantu abakufunayo bakufumana phi? Bangithola ku Facebook, i-page lami, i-Google lami, Design and Art Styles, na ku Instagram ngiyatholakala. Then inombolo phone ebangithola kizo emkhaleni it's 079 575 3810. 3810 uzivele mbukeli sibambe ngazibini ngexesha lakwakha kwaye sikufisela konke okuhle kumsebenzi. Hey le noba nayo nzohamba nayo. Lokho mbukeli bingumandla Mahlangu ethetha nathi malunga nomsebenzi wobugcisa womgwalo ongapheleli nje kubeni sonke etafileni yakhe kodwa uqaqambisa inkcubeko yakhe njengegcisa elizidlayo lesindebele. Masithi qhwi evenkileni siyabuya mbukeli ungaqoshi ubukele ekhaya jikelele. Bukele ndiphinde ndikwamkele kwakhona ngezandla ezishushu sabukele inkqubo yakho ithanda kunene Ekhaya Jikelele. uPhila Dlozi wazalwa wakhulela kwilali encinci ngaphandle nje kwase Richards Bay eKZN ebizwa ngokuba kukwaSokhulu. Sele ke ezenzele igama ngomculo wakhe weAfro Soul. Uke wasingcamlisa ke kuncuthu mazangwa lomculo ngoku make sive ngaye kabanzi. Phila ndiyakwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele. Ngiyabingelela nami ngiyabonga ukuthi ningamkela. Enkosi wethu ngothi uvuke uqonda mawuthi mawuze uzosingcamlisa kumculo wakho omnandi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Phambi koba sithethe ngomculo ke Phila, khakho sichazele ngawe banzi nje uthi naba nje uba ngubani uPhila Dlozi? Igama lami nguPhila Dlozi, ngokwamfeka isibongo ngiqhamuke endaweni yase Richards Bay esizweni sakwaSokhulu ngaphansi kwenkosi yakwaMthiyane. Ngizalelwe khona kwaSokhulu, umama nobaba ngakhula nje nama siblings wami, sikhuliswa ukudla okulinywa phansi. So ngakhula ke ngaze kwafika isikhathi sokuthi ngiphume ekhaya ngiye emadolobheni amakhulu ngenhloso yokufuna amadlela aluhlaza. So ukusuka kwami ke eKZN it was not easy. Ngiqale ukucula emgaqweni eThekwini, ngizoyisummarize nje kusuka lapho ngahlangana nomunye umfowethu igama lakhe kubonani wakwaDingani but simbiza ngoMakhaveli. Then he offered to take me to Johannesburg because he saw ukuthi what I have can make sense in Johannesburg. Then I allowed him. I had never been to Johannesburg before, but I allowed him. The money I made that very same day, we took that money, we bought bus tickets, we traveled at night. The next day we were in Johannesburg. Wow. Yeah. Then mangifike Johannesburg, it was not easy. I became homeless
for a year, a couple of months, until I came across my big brother. Then he offered me a place to stay. His name is Sabelo. Then he offered me a place to stay, and I've been with him ever since. And yeah, now I'm here until I met my manager. Then we started working together. Wazuzindumasi ngonyaka ka-2021 ngexesha le-COVID. Emva kokuba ividiyo yakho yasasazeka kumakhasi onxibelelwano, waziva njani ngoku? Obviously, it was something new to me. Bekuyinto entsha nje kakhulu, angaze ngize ngibe umuntu onesasasa ku social media. Kwangithusa kakhulu, ngaphinde futhi ngakujabulela ngoba bekungi-expose kubantu almost bonke in the world, you know, and ilento ngivele ngifuna ukuthi abantu bezwe lento engiyenzayo. So kwangijabulisa kakhulu. Phela ndike ndava kuba kuthiwa uzawukhupha idocumentary ebalisa ngobomi bakho. Ingabe mhlawumbe ithini impembelelo yale documentary? I-documentary kahle kahle ikukhombisa impilo kaPhila Dlozi outside of music. Impilo kaPhila Dlozi as ingane ezelwe ekhaya. Iphinde ikhombise futhi nge-side lami the spiritual side of uPhila Dlozi. Yes. Usuka masithethe ke ngoku mhlawumbe ngohambo lwakho kule minyaka mibini idlulileyo belunjani ukusukela ngonyaka ka-2021 ukuzothi ga ngoku? It was very interesting kakhulu because bonke abantu ebengiphupha ukusebenza nabo ngayithola sengisebukhoneni babo. Kubalwa ngikhuluma ngamagama ahlonishwa kakhulu umhlaba wonke nase South Africa yonke. So to mention the few, I had a chance to work with Black Coffee. I had a chance to work with DJ Mapurisa. I had a chance to work with Kabza the Small and all other big producers. You know, now I'm working with Sony Music. We just released an EP titled Ekhaya Mama last year, 23 September. And Mvawaloko, we just released a single called Impilo, featuring my brother O31 Chopper. Phila uhambo lakho ngathi beluluhle kakhulu kodwa ngokufutshane nje ungachazela ababukeli ba bangalendela ntoni kuwe ukuya phambili kusukela ngoku? Kulonyaka lozayo njengoba nje yadusho njengamanje ukuthi there's a documentary coming. People can expect the documentary and also the EP that I was talking about, it's nominated for the Summers for Best Afropop Album. So tomorrow I'll be at the Summers. And next year, definitely there's a body of work coming out. Phila, enkosi kakhulu senza unikezela kuwe ngoku. Lawa ke mbukeli nguPhila Dlozi esinabisela ngohambo lwakhe kwishishini lezomculo. Kodwa ke asikushiyanga nje uzawuphinda kwakhona singcamlise kumculo wakhe. Phila, take it away. Ngiyafisa ukushatelwa wezinsizwa kodwa ngeke kwenzeke hlezi phansi. Nami ngiyafisa ukushatelwa wezinsizwa kodwa ngeke kwenzeke hlezi phansi. Ningangisoli uma ngihambe ekhaya ngiyosebenza. Uma ngihambe ekhaya ngiyosebenza. We mama ngicela utshela ubaba ngihambile ngiyosebenza eGoli. We mama ngicela utshela ubaba ngihambile ngiyosebenza eGoli. Angifuni imali, imali yamalobolo. Angifuni imali, imali yamalobolo. Benifezi ningitshela ukuthi
mangikhula ngithatha umfazi ngibe indoda ngikhulisa umuzi benihlezi ningitshela ukuthi mangikhula ngibe indoda ngithatha umfazi ngikhulisa umuzi we mama ngicela utshela ubaba ngihambile ngiyosebenza eGoli we mama ngicela utshela ubaba ngihambile